Köprüge jetip geldi buna. Bir aşat hazır. Bir olsa. Bunda buna Cemaat Batken şahırdağı Osman Cagan seller keldi. Öte ulu. Bak, güce köy odat bargan sayın. Bu janağı jağan katı jamgırdan ulan Batken şahırmasında ta ortasından öde otkan sel. Köy odat bargan sayın. Bargan sayın köy odat çık odat. Men yaman sasıqmın ama. Men yaman sasıqmın, yaman sasıyım ama. Bekar juçularda apke ketmen menen. Var apke ketmenin de oldu bir tane. Sen yani bakıdan 8 minutda geldin ya. Ne olacak hakkı Bakta cangır sevilegene mi yok? Sen tutarsan son. Mutlaka maçtan zavk ettiyse bu kadar ondayı demedim. Bu eceler Selmen bir de yok kaptır bu. Ana, Roğdu'nun koçası. Qaranglachu, ko'chaga sen ketib qoldi. Nimadan ham o'tib kettirdilar. Ko'prikdan ham, ko'prikni suv o'tib ketdi. Sel botpa qoldi. Dağın ko'ydi. Ko'ydi, toza yo'q chiqib bu. Mayta sen olsun ha? Asak? Sındık şata? Asal sındık? Mына Баткен областının, Баткен rayonunun Subaşay Lökmötünün Bozad rayonuna bugün 3 iyun жамыр көп жağınğa байланыштуу ушундай сел келип, biz hiç жака кача албай, мына портердин үстүндө калдык. Айланабыз мына бар жок сел. Hiç жака кете албай калдык. Портердин үстүндө турабыз. Sel abdan köp. Buna seldi qarаңыздар özünüzdü. Çakal. Basel tatlı kilo. Mına Batken rayonunun Bozad rayonunda mına bugün ушундай катуу жамыр жаагандан ушундай сел келип көп жерге биздин мына зыяндар тийди. Могу жерде мына портерди да агызып келди бул жакачы. Men özüm zorga turam bu жерде абайлапчы. Mo тытты канмап турам да. Агып кетпейин депчи. О көрдүңүздөр туугандар. Бул жерде селин чоңдугу абдан көп. Могу жактардан бери бул жакта портер да агызып кетип тургу бул жактачы. Жамыр көп жаап атат. Мен өзүм могу тытты кармап туруп калдым бул жердечи. Çıkıp ketkenge жол жок. Айла жок күтөбүз энди эмне кылат элек башка. Селин чоңдугуну караңыздарчы, аябай чоң. Ой.
Баткен областынын Баткен районунун суу багыш айыл өкмөтүнүн Боз Адыр айылы бул. Жамыр көп жаагандан ушундай сел келди го. Холодно. Кайра дагы жамыр баштады. Ушул туугандар. Seldi qaragıla. Selin ortası kap kettik onu. Boz Adır ayılı. Öte çoğun sel keldi. Selin ortasında kalk kettik. Su koyuyor da tutuyor. Assalamu alaikum tuğanlar, sel ketdi. Akkalpaktan sel keletат. Bakoyda ekkenler kegile tez, Bakoyda kimder ekse şalını sel kettat. Şalını basmalat hazır. Ana Batkende sel keletат. Eң çoğun kegen sel bana oldu Batkende. Körüp ağlar. Say melegal uçup жүрбөйлө көгүлө балдар. Өзүм балдарга жөнөтүп берейин. O seldi qara mana. Qanday palvon? Sağ ol ekan. Traktor qolib ketdi-mi? Endi ne bo'ladi ekan, ha? Mana Batkende sel. Sayda o patsansan tushida. O patsansan mana. Batken bo'lsa kun chiqib turadi. Yo'qroqdagi sel. Ha, ko'ydi. Balıklar ağıp keledi tava nerede? Balık kırmay turganı kegile bana selden. Koyuyor da. Koyuyor da dağına.
Qaytdık hem arkaga boldu.